Nganza ukuthi siyabikela namhlanje kumsombuluko bebade ilanga liphezulu cha mfethu sisenyangeni yothando inyanga kaFebruary kulonyaka ku-2024 noma-ke namhlanje udaba esize ngalo sokhuluma ngalo lo udaba oluhle lomnandi lokukhombisa uthando ngihamba nodadewethu labafundi dadewethu nesihlalo samehlele sibuhlungu sokuthi wasithola esenyukubeza imishipha nsango omunye drive itekisi omunye ukucapha conduct imishipha nsango abagcina bemenzakalisayo kusizotha siyabonga ngoba impilo yakhe abayithintanga umphefumulo wakhe but noma ke bamnukubeza ngokocansi kodwa-ke uzosilandile sosiso ukuthi kwenzakalani singakho nje ukuthi sizame ukumlekelela lokho azesithethe umlekele ngakho ngoba okuningi ngeke sisakwazi ukuthi sikwenze necala selesikhathi lenzeka but-ke sizokuzwa ngayo sifuna sithe lapho simsize ngakho ukuthi siye phambili sawubona sisi Njani? siyaphila njani? Ngiyaphila. Siyaphila. Egamba Nonhle ngokwami ngomezulu. ngomzulu emtuba hawu ngibona bakhwanazi hawu phela imini inkosi yakho awubona wakhele mina inkosi yakho sathina bakhwanazi ngale nje kokudlala lesi lokuncokola sisi kwenzakalani ngasuka ekhaya kwakulesihlanu ngesithuba zantambama kumhla 15 July 2022 ekhaya ke emtoba ngeza ngala eThekwini. Okay. Ngenxa ukuthi imoto zibe zenza kancane ngagibela imoto ezophuma 6 standing esuka ngale mtoba. Yeah. Ngafika la ngabo past 7 kanje ngehla ngase ngawugibela irenke bengigibela kuyona irenke yase Mayville kaDampo. Ngagibela imoto ezophuma ngo8 standing. Yeah. Ngagibela sasibaningi singabagibeli but mina ngangihleli la ngaphambili. La ma ufike udriver kube sithi lokuqala abantu abo4. Okay. Angihleli kuyona. Isuke imoto iduma ihamba. Kuyasiya ke leswa ke futhi. Layisuka eThekwini ibheke eMayville. Ngambele eMayville. Yebo. Okuma sixa. Yes. Koma sixa. Ngazi. Isuke imoto ihambe idlule ihambe nje isindawo. Kuthe sebehlile abantu. Ngoba umuntu ogcina wathi ucela ukwehla empompini. Empompini ngaphezulu ngaphambi kokufika kaDampo ezantsi. Ngoba mina umuntu ozokwehla iteksi ngicini. Ahlelo sisi lo wehleli ngemuva. Kuthi mase kumele kwehle mina ngimemeze mina ngicela ukwehla kaDampo. Conduct wayehlela la eduze kwami. Akhipha umesi. Athi shungamemezi ngoba ngumsindo. Awuzi ukwehla wena la. Ngithe ngisanake lokho udriver akhipha isibhamu asiqhumisa emoyeni. Athi wamemeza ngizokubulala. Ngaleso sikhathi indawo yalapha bengakayazi kakhulu. Wahamba baya endaweni engale ezantsi. Uyadlula nje uzokufika nendawo eserobotini. Udlula amaroboti. Kwathi la sekuhamba khona sekufika selicase ngathola ukuthi ise Abet Thulthuni emagroundini akhona. Makhanja la endleleni babefuna ukuthi ngamemezi lokubahamba bengithuka. Ngihamba ngiyakhala safika lapha. Masifika lapha ngangiphethe isikhwama sasipink siubhaka nje. Ngiphethe noplastic omncane ngangithenga into engizofika ngidle endlini. Wafike wavula isicapha. Wehla kuqala udriver uyangihudulela phansi. Ngaqoma ngoba ngazi ngalimala nala ngathi nganginesibazi ngaqoma abhlungu ekhanda phansi. Baqala banginyukubeza. Waqala yena udriver kwalandela uconduct. Babe lokhu beshintshana. Angikhumbula ukuthi egcineni kwalapho kwenzakalani ngoba ngaphaphama ipasi elalise sikhwameni sami lingaphandle lingenhla kwekhanda lami. Imali esesikhwameni ayingekho. Ifoni yami ayingekho.
ngaleso sikhathi angikwazi ukuthi ngephi ngigcwele igazi ngilimele ngavuka azama ukuvuka ngoba ngathi ngavusa ukuthi ngoba sengizwa amakhaza ngavuka mangikhamba ngaqhamukela endaweni yomgwaqo ngazama ukumisa imoto wama lo mama lo wangibuza ukuthi ngiyaphi ngasho mina ukuthi sengikhohliwe la ngihlala ngakhona futhi angikhumbuli ngihambe ngaphi ngabuza isikhathi kuqala ukuthi ubani isikhathi washo lo mama ukuthi na isikhathi u2 ekseni ngitathatha ngathi ngihawu yazi mina ngigcine ku8 bengitshela mhlawumbe seku9 manje isikhathi angibuze lo mama ukuthi kwenzakalani hayi ngingamxoxeli ngithi ngingasacela angibeke endlini ngoba kwayena ngase ngasethembi ngibona mhlawumbe ngizothi ngiyaxoxa kanti mhlawumbe lo muntu lona sebezobuya bezoqiniseka ukuthi ngishonile yini hayi lo mama angishiye ngaphezulu ngizama utatobe ngize ngifike ngasendlini ngifika ngasendlini angikhonanga ungena endlini ngoba amandla engasekho ngawela eminyango ngalala phambi komnyango endlini walime bevuma makhelwane ekseni bangifica eminyango ngilele bazama ungenisa endlini ngoba bebezama ungivusa ngingavuki bangenisa endlini ngalala kwaqala isikhathi bangivusa bangibuza kwenzakaleni ngabaxoxela ukuthi kwenzakaleni wayesethi lo munye naye uyafika i-police station lana kule ndawo akayazi ongcono ngiyovula ikhesi eThekwini ngahamba ngayovula ikhesi eThekwini ku-Durban Central masifika eDurban Central bathi ikhesi yaseKhathomeni sahamba-ke sakhona sihamba ngeveni yamaphoyisa masifika khona ngicela sikwakuze isikhathi zabo 2 emini bangibuza ukuthi bengihlaleleni ngasho mina ukuthi i-police station bengayazi ukuthi ngakephi base bethi-ke ikhesi bazoyivula bangibhalisa istatement ngasibhala ngahamba ngaya endlini bathatha inamba because ngifona ngisho bese ngasenanga ngaleso sikhathi bathatha ifoni bathatha imali basho i-ID bashiye bebeke la enhle ekhanda lami ngani noma mhlawumbe benzela ukuthi umuntu ozodlula ngibone ukuthi abone ukuthi lo ubani wakwabani ngoba nesikhwama sesipetukile nje izinto eziningi zaziphansi ngoba ezinye ngaze ngazicosha sengiyobukisisa endaweni esigame ngafika ukuthi kukhona okunye bekuthumile safika savula ikhesi athi amaphoyisa ngingakhomba into kade ngikhona ngathi mina ngakhomba because la masuke e-police station indawo ehamba straight ekholela la okwenzeka khona isigameko hayi sahamba ngafike ngakhomba kodwa into eyangixwayisayo neyangithusa eyenza ngaxwaya eyenziwa amaphoyisa akaze ahambe azafinyelela eduze la ukuthi ngikhombe ngithi nakho bekula agcina ngokubuka ngikhomba ngithi nale ground ajika abuyele emuva wobhala statement athi angihambe bazongifonela ngahamba ngakusasa ngafonela uthi angisakhumbula igama lasisi kodwa wayeyikhaladi wathi uyena ophethe icala lami ubuza ukuthi ngingabakhomba yini abantu ngathi mina ngingabakhomba athi okay cela ukuthi sihambe sekwi-ID kit ngashosho njalo sayakhona masifika khona afike ngabadweba abantu-ke lapho ngifuna uchaza ukuthi kanjani njani izithombe zaphuma kuyibona umseshi wecala kumina wahamba ongumuntu eyoprinta out lezi ithombe lezi then mase kuzohanjwa kuyo erenki after kuye erenki base ngifike mina ngifike ngiyabakhomba abantu because indaba kwasesendaba eseyintsha baphinda futhi bathi kimi bazobhukhela i-counseling kodwa kulokho kuze kube namhlanje akaze kwenzeke ngahanjwa nganjiswa esibedlela ngayotest ama-results alapha akaze ngiwathola ngeza sokuthi ekuhambeni kwesikhathi ngathi sengisekhaya ngathola i-message eqhamuka kumuntu engangishiye inamba yakhe wathi kuthiwe case close waze wangishuthela nje wangisendela isithombe sakhona so emva kwalapho akukho kubuye kwenzeka into enzekile ukuthi ngiyithole mina ngasazethembi njengomuntu wesifazane ngazibona ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga kuyokwenzeka kulunge ngidlule kulento ngoba angisakwazi ukuba nomuntu wesilisa ngisho umuntu wesilisa athi mhlawumbe singisikhathi siyadlala uma kwangibamba kabi kuvele kubuye yonke le nto leyo eyenzeka
ngazama ubaba wangithatha wangisa kudokotela, udokotela wafika ngitshela ukuthi isibeletho sami sidamejekile. Kodwa ekugcineni kwalokho amaphoyisa wona azokwazi ukuthi icala livaliwe. Bengazize belandele lutho, akaze bebuze lutho futhi kimi. Lokho ngabagcina ngalela langa. Yebo kwakudwetshiwe abasolwa azange niye rank naso session niveza nidwetshiwe. Ngaze size siye ngoba ngazama ukubhalela ubaba anda ngiswele. Ngagcina naye ngamtholanga ngaphendulanga. Akaze kubiwa nase-rank Ngaze kuze kubiwe. Kwagcina kuzovuka kanjwe ngakusasa. namaphoyisa kwangenzeka. Akaze kwenzeka. Bathi ikhesi sivaliwe kodwa Ngathi uyakhe isihluzi. i-counselling azange uyithole. Kwesinye isikhathi ngizibuza ukuthi ngiphilelani, ngifisa nokuyibulala. Ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi uma ngizwa le nto ifika kakhulu, ngizivalele ngedwa ngikhale ngikhuleke. Ngibona ngathi uNkulunkulu wami uthandaza akasawuphendula. Kwesinye isikhathi ngize ngibhale phansi. Mhlawumbe uma ngibhala le nto izodlula enhlizweni. Iphepha leli ngiphethe la. Iphepha engisuke mhlawumbe kwesinye isikhathi amanye uthi asalahleka. Uma ngisuke ngizwe ukuthi ngizobuhlungu ngaleso sikhathi leso. Ngibhala yonke le nto la phansi ngisuke ngifuna ukuyizwa. Ngisuke ngifuna impendulo zakhona ngazithola. Mhlawumbe kube leso sikhathi la ngikwazi khona ukurelease ubuhlungu. Base ngiba right ngoba kwesinye isikhathi omunye umuntu ukuthi uma umxoxela ayitshela ukuthi uyadlala, abanye bese bethi-ke nohle wena ayikho lento eshoyo, wena uhlezi uhleka, abaphuma phandle uphuma nesimile. Angeke nje ukuthi wena usukavelelwa ubuhlungu. Ngithi mina kwesinye isikhathi ngiyengikholwa lokuthi ungakhali phambi kwezitha zakho. Ngoba mhlawumbe mhlawumbe nezitha zami. Gcina kuhlewa futhi ngiyiphindele le ndlela. Ngoba isikhathi esiningi sengiphila ngokuyivalela nje endlini. Ngoba ngisaba sengize mhlawumbe ngcono ngoba lento yenze nasesikoleni bese ngizoqeda vele. Akusaphumeki phandle ngoba nasenginomsebenzi ngeke ngawuthola. Bengifile ngathi ngiyacwaseka, ngibona ngathi bayangihlukumeza. Kodwa ngibona izinto ezingenzeki, kodwa bengibona ngathi ziyenzeka, ngibona ngathi bayangicasa mina ngedwa ngoba nakho ngisho. Wabuhlungu sesikuzwayo yabo. Asikufisele umuntu wesifazane okwakwehlela sithi sime sibi, sime sibi. Sikhala ngaso nje ezweni. Ukuresha kwabantu besifazane kwandile la ezweni yabo. Ukwehlele sesiwami siyazwelana nawe. Siyafisa futhi engathi usizo ngalithola ntombi. Ekhaya bayazi ukuthi kwenzakalani? Bayazi ekhaya. Okay. Ubhuti lo uzwana njengamanje ohlala naye uyalazi? Uyazi. Uyakusupport? Kwesinye isikhathi uyahluleka ngoba uvela akhale la uma ngimxoxela. Okufisayo ma thina njengabakathweleni kuphi obusesekusize ngakho? Nganzi ukuyikona kona okumgquba. Angazi ngenza njani. Mhlawumbe angazi ngicabanga mhlawumbe ngathola i-counseling mhlawumbe ngizoba right. Noma ngithola umuntu mhlawumbe ngizoxoxa naye. Ayibone le nto mhlawumbe noma angazi. Kuna nje ngiyamdinga kahle umuntu engizokhuluma naye. Ngibona ngoba kwesinye isikhathi ngidinga ngathi ngaba nomuntu engikhuluma naye. Kwesinye isikhathi leso sikhathi lapho mina ngedwa ngikhona ukukhuluma namuntu. Ngakho ngize ngichama ukuthatha ipeni ngibhale phansi. No, sesiyakuthembisa kulokho sokuthola usizo olunjengalolo ngithaba ngenhlanhla. Sinabo odokotela abaphila ngendaba zengqondo kuloko abantu ey'minezi kanje. Abasilekelayo njengenhlangano ithuleleni. Ngizocela usizo kubona, ngiyathembisa bazokulekelela kulokho sisiyabo. Kulokhu kwamaphoyisa iyajabulisa nje but-ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngakho ngithabo. Ngoba ngicabanga ukuthi kuzafuna mhlawumbe sidlulisele kubaphathi bawo amaphoyisa.
bacacisa ukuthi esimeni esikanje kwenzakalani ukuthi ikhesi ngabe ethiwa sekuvalwa ikhesi nje kanje yabo njengazange babuye kuwena phathi-ke sizokhuluma nabaphathi babo sirephote kubona sizwe way forward but engigaranta ngakho lokhu e-counselling I assure you ukuthi sizoprovide ngesimo se-counselling yabo it's a matter of time ukuthi basho ukuthi bangakhokhela leli usuku bakwazi ukuthi bakubone iy'ngane ubusunazo Nginazo. angazama Nginazo. ubasekhaya sise ngiyeba ngibuza indaba yey'ngane nje ngicela ucabange zona uma kufika lo muzi ukuthi ufuna ukuyibulala yabo ucabange zona iy'ngane ziyakudinga njengoma wazi yabo ukuthi uyibulale ngeke ukusize lokho yabo because iy'ngane zakho usanobani ubuhlungu nokwakwehlela asikufiseli ukuthi ukubona ukuthi kwenzeka komunye umuntu mhlawumbe ngaphambi kokuhlambe sivala kukhona okunye sangafisa ukusho mhlawumbe Ngiyabonga. khona Cha ngiyabonga mhlawumbe ngizoba right. okay sisay nje siyaxolisa ukuthi nathi sesiphoza ukubona esimatasa nkosazana saqala siye khuluma udaba lakho simatasa nkosami nakathweni isixolele ngithe but-ke sisuke sazi ukuthi uma sivele isikhathi nethuba sisuke sizobuyela kumuntu siyabonga nje ukubekezela kwakho nokuthi ukhiphe nje i-perseverance yakho nokuthi uqhubeke lokhu sithinda yabo baningi abantu abafuna ithuleleni basifuna izweni lonke abakuwena wedwa nibaningi abasidinga kathuleni Yes. no siyabonga bafethu sesizwile kudaba likasisi olubuhlungu sesizwile udaba likasisi bafethu lubuhlungu ngale ndlela le asilifisele omunye umuntu imshiphansango le iyaqhubeka nokudlongula abantu ibuhlungu isimo esikanje ngoba if you'll ask a question ukuthi umuntu osuke rap umuntu esifazane uyabuza ukuthi ngowabani sibonga mhlawumbe ngenzeka urap udadweni what if lo muntu bamshiya nengane yabo but-ke izinto ezenzakalayo ezweni nohulumeni azamayo kulindaba ye-GBV ya ibuhlungu and silithatha udaba lakho sisi silidlulisela kuyena usani sakho because I believe ukuthi if there was a sketch sokuthi wakwazi ukuthi aba-describe ama-perpetrator I think if leyo nto usani sakho ungayithathela yona ezandleni zayo you can be able ukuthi ba-identify-eke la bantu abenza lento kulosisi yabo but-ke angeke sikhulume okuningi kakhulu thina ezithuleleni providayo ukuthi ngikusho ukuthi uzoyithola i-counselling let I'm definitely sure ngalokho sizomlela kulokho ukuthi akwazi ukuthi adlule kulesi simo noma ngeke phela adluleke complete kodwa nje athole usizo lokululeka njengokwengqondo nalokho kwamaphoyisa kulukhuni bafethu kulukhuni izimo-ke sibheka nazo lezi mihla nemihla zinhlangano ethuleleni siyabonga umoya wami waphuka